Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung duor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Uba Ardent melabasayamot menta kasingi ula Hiar sa Nongstoiñ manwanya lap election ni Kyrtong kaseng VPP na Nongstoiñ uba Bobby Kashindi. Nakalyang jang kaseng VPP Nongstoiñ kalapan long ru kajing rally teter kasor Nongstoiñ bat penkut ha market complex jang kasinang new Nongstoiñ beteng sa kajing lang padpa. Haba jingkran na karunsanya lap election uba Ardent uloong palaseng ka VPP da kajing perkat nakabenta ki Sanfo Snam ki Bansawan amday tang nakabenta kajing mentor si singi Baulong ru bala pelong ya kani kajing alap ban pensah halor kumno ban sandor ya kapateng kabansawan. Ulong ru bakajela Meghalaya kani kabaduk tam na pedeng kijela jong kathan chete lamingi nama bala jesi ka bamsa ka sarkar kam nuat banyathu baka plating ka kala long ka bathali baka sarkar MDA kala pentelu ni kam tang dakaram. Uba Aden ula kenoru baka sarkar MDA kala kam try ki scheme jong ka sarkar pedeng ba ulong ru ba menteri rang ba usembut menteri rang ba kajela kila penkiu skong ki MLA baki Kyrtong jengki banong baki la shitam bawan ra ki scheme penrai. Yang sampai dalam impres yang live kesanto senam kabanuan kami yang impres tangga kali kementor sisi kopi papa orang away candidate ujungi orang pak teh di dalam tepi di beliau abang hak meeting kiong penpan lada ai paisi ngenuan Wang uta ubriu om soto yang kabani ni perkat ni khat yang kena jiang bansandur yang sapo kesampo senang kebenaran om dei kena yang kena paisi gitu ni khat yang kena ni sen yang kena parti bansandur yang sapo kesampo senang kebenaran nanti ikon dikti diksi jomu dei kena yang kena kepaisi the positive among the eastern states kadang kejela kedukam apa kita kejela kita don cakatan syadai lamingi Covid papa timut mangi kibriu kibadon dia kata kecing skokia ya ke chasriu kibakwa man kentiu ya ke chasriu nim donmo ya ke isuk man siem baju iro yang negeri bagan ngam nin iro ya geri bagan duk nagasi syadasi Pada ini kejela Meghalaya kalau kejela kedukam bagi hansya lamingi ketawa kalau nama kejersi jauh bangsa kebangsa kelatan yang kejela ini syaterayu bagan kelalong kejela kedukam kesorgan Meghalaya ini kinong senja penut banyak tau yang baik kimia tuhan yang baik pada pelating kajang ke surga kalau berteli ke surga kamu bisa kini ke surga NDA kalau pintu nikikam tangga karam kalau boleh dapat sampai terus kisian rong karam kiai penting elektrik ini karam lajan tak mempat nikikam bagi nyerap yang upaya Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kinthei haman laki longyeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang Shanya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya Meghalaya TMC.